Lenge kungkam sang tarini pyogyalo nyidong chikya ngapchu rapne chuyo le pendo sumba nakbada be tseba getang chilo nyidong ni saksum le daw shibe tsenyu sabke resapasang re. Resapasang ni charchen dun chiki sangyo chokdu ki lerimte sikbu shugu ye. Teng di lerim na duntan diri chinor konsa kem gwen chombo chola milo tukchu repsi ngoy la pyuwe gechi sengda thongma te ku nguisu bilam chuyo bar re. Dāna shi dūtā dīr chīnō khōs kiam gōn chūpa chōki France trēzo kōme tūmi kāchik la jēga jē nāwa. Pēnchēn kūntēng chūkchik pa chōki tūngā nīndā tū, khōs kiam gōn chūpa chōki māu yāngsī nē tū kō la shūkshē lēng nāwa. Pēndē sī kiong pēmba sīrī chōki Inyu tāng Scotland nāng kēchē mīna kā jētē nāwa. Nyamdē gyāsō ki chēkē pa tūk nē, gyānā shūng ki pēmīr ngē chū tsēngkū chēshē par tūsab shūkshē tū nāwa. Pende chiti tsokzo kembusunam tembe cho yakal hocho kuila shungde chokbe nangwa. Desung kalwe gyari choma cho tang pimi chepsi zensur kolo jingwe gyaso la in chete nangwa. Yorom nangki pedeng gyabgyor tsokbo ka lenzom ki tsongdo gongso nangwa tang. Tangnan shi chino konsi kemgun choma cho la chiso talang ka la shime drogo shukche chebar pimi tang Himalaya riki zogu chebe gombo cho la teki shukya manzo ne ngogul legu shukje bebe nizu chukdu shubache nyodo shugi sangyu gyaba ka shamla ribasirona. Milo tukchu repsi ngoyente kyagar ki sato la tsenjo la shabso koyde dadang ngale masong war pemi lanamebe uti jinor konsi kemgen chumba chola ramun mek sese sengda shebe geji sengda tongma te tobyoba deshin dinta dir konsi kemgen chumba chola sengda tepsa kanki deyo lene namba ngoysu sugar daram salar chejar shude konsi kemgen chumba chola ku ngoysu bilamshu yobare. You were the youngest awardee. Yes, 24. You were 24 years old. Yes, 1959. So, you know, I think young people can be inspired by that, to think that even though they are young, there is so much they can do. Teyang sengda dini Philippines ki sinzi dimba nyanda chen Raman Meksese choki Centola Gonzo na washigin batang chikdong gubya ngabchu ngargul le chide gebe tse sumju sojik ni Raman Meksese sengda deshin konsekem gwen chumbu chola pyukup gebe kutsabla kui chembo kasu gyalu tundu cho Philippines ki gyasa Manila la pete sengda de shenyong yobare. Chir dilo Raman Meksese sengda tepsa kang unye de milo tukju renga korwa tang tuzi keba chen ditan dun Tepse deyu kachik sugar dasar charde konsekemgu chumu chola ngargulu sengda de bilamshu yobare. Yang dunta di gonzo kapchino konsekemgu chumu choge sugar potantu France tezo kome tumi pedun kyabgyor chogbe chozo chogi netibe France tezo kome tumi ruka chigla jegata kalopse yobare. Kapter kaloptu zobu mi chikyor ki dushe zingweke kordang 당시 시대 덴베 잠닝 튠답 토라 베즈엔 난고고체 칼로페 요바레. Now time come we have to think just a human being. Oneness of all 7 to 8 billion human beings, we are same. 양친의 시베 체니 생아테 둔타디 레서 밍마니 군식 벤체 군팅 죽식바 제준 텐지 겐두이셰 틴레 핀조 베 상보 초감 Kindu cheki nimacho gunda sumju sopsi la pepe tungkar yimbatang dini pemitikzu chitil lekune dagdam shikpe nangde chir tarinki nimuni pemidang nangba sangke pe jedangpa namki lache penchen rumbuche kunteng chukchikpa choki tungkar sungzi shigyu gadun nimushik inayang te sabla gyana shungi penchen rumbuche cho karsong chamedu tangne milo nishitsabdiyu kobe tingwi chebe gyodongki nimushik la gyuru yogor sungshin gyana shungi chaju teni 중규 진호 코스캠군 좀 저기 영시 최십 토라 티주 체규 중에 샴바 인고 송유바제 네든 디콜 유럽 제조 티미탕 죽지기 티와 숨진기 챙규 슈년식 유럽 팀적이 치시 랭강기 존지 구십 조셉 보럴 초라 피요바탕
Shui dina Europe tinzo ki chisi lenkang ki zonzi choki ngwene debe tukabla gyana shungla penchin kuntek juguchiba cho kason chame to gyurbe nedyo korla lenglo nang yometang ringmi Europe tinzo ta gyana niwar tabju treme tsondu tsokap nedyo dikor lengchar yome tiwa shuyoba re. Tangnashi Europe tinzo ki chinte ledyo lenkang ki ngwene chino konskem kwe chumbo choki yangsi nedyo ni Dalai Lama ku nyi ta nangwa sangkebe jerang pimi namne thakchu chagyu gyawang yue che sungpe shungde langcho tembeb nangyu gongshe yueme tiwa shuyoba re. Yang Belgium trezo ki chisi ledun tsokchung ki tsokcho tang tsokshun ni sungde ki tongne dakdang pede gyana shungla penche rinpoche yabyum kukor tang jeba tata kangdu yueme tang netang chiyin rato chegoba mase penche rinpoche cho kukor lenge ki tsu pimi chepsi zomba nam tetu lede tanggobe guidun tenang wa mase chino konskem gwen chumbo choki mao yengsi unwinzin shujoni pe miriki timung mayinbe nangba sangkebe checho ki chegoshik yinbe ter gyana shungne teju micho she sungyoba re. Tangnanshin Spain trezo timi pedun gyabgyor chobe chongmi midang sumcho nekyang gyana shungna penche rinpoche choki tada netang chiyin pangda kase tenggobe nengyun nangduwa tang Tangnashi geji timdik shirsung penche rinpoche chola shize rangwaan longsu jueju goyokor sungyoba re. Pimi tikzu ki penden sikyong pemba siri choki duntadir inyu ne gozukde Europe nangi shungde tsamsi unzu nangyoba tang tengdir duntat nisam ki ringla inyu tang Norway, Denmark, Germany jesu pegyoba re. Tenyang penden sikyong cho chize nishaksum resa nimeni inyu gyasa London to pepjo chongyoba tang Tabar EU tu trezo wongme chozo zebe, trezo timi pedun gyabgyor chobe chozo chodang, trezo ki chisi ledun chozung ki chozo chodang jere chungwadang. Tangnashi EU trezo su EU trezo ki gichi chede rangwan lenzo dunla, peunang ki chede rangwan korla nyeship chongdur nyamshunang yubare. Shenyang Westminster zula lomye kanki jizo tsenik dezen ki genzi, lobe Professor Dibesh Anand la ki kodigwo, Zugla lopkan tenang dromi tawtang tang zenjo nang ki mangzo pyo tang gyana chebe juishi tola sungshe nang do. Kazan sa purbi nyi pende sikyong cho Scotland na shungde thongmar penang de nyin tang pyo tsamsi kongsu gyesa Edinburgh nang Scotland trezo pyo dun gyabgyor sobe chozo jebe tungje so ne pepsu nele shiba mase pende sikyong cho la trezo su nyingu suezi kodi ya shuyoba re do. Kapte sikyong chone trezo timi kajikdanya jere chungdu. Tangnashi kazan Scotland jangu sidyon tsokpa tang Scotland mangzo kuyang sidyon tsokpa suyo uti cho tang Scotland trezo ki geji delam dezen ki uti cho Shenyang Edinburgh tongde jikyab cho tang tongde lenzo ki lene naba so tang jere yang chungdu. Pende sikyong cho ki Scotland la nedo pimi so tang tute ki sungshe na watang chozung Hong Kong mimang kajikla yang tute na du. Kazan chinda chibe tsenyi sabdiyo nyi nyamde gyaso ki cheke ba tugne sargo serapede gyana shungi pyo na lerik jongdar serbatang nye zwe tsinggu ki leshi peshin bar tuzar shukje tenang dula leshi teni pyo ki chwetang rikshung keyik je zinjo tsamyang mebar pyo mi tengla charatang zin tang tadru ki loso peche do yinba songna do. Mutu gyaso ki dakdam na gyana shungne nidong chiyongane sungde Tabar pimi tongso kasheshik zangwang ki suigyun sotabne nebo chedu jugde yongbob shenpe lega mache kamedu gyoryoba mase leshi teta pimi namki tangdu lamba yinzu she kyang tengwe tola gyana shunki tsengkyu cheshin yue che songna do. Duntradi resa mingmani gyagal hocho belgob shijasu tenshi chebe ngagyur nyingme densa namdreling unye de longo tukchu kovatang Zungyo choge shirub targe ling longo sumju kobe duten sungzi zegwe to pende pömi ma chidu chozo kembosolam tembe chodang churik legong ke tungje chime tsiyan la peshu nangde gyabji shingshik tamba duwang peno rinpoche choki namdre ling tentang tembo chebe ngagyu nyime shirub lomye ke dine gyashe chatab yoba mase laba lomye kangle yongyo tuku gyashe she nang yobe gyabji tamba dinyi ki gadin jesu tembe kone nangbe tadrup tola jangzhen tang nyamlen ki chamdang tsewa zuwur zinbe pyo ki timung mayinbe rikshung minyam sungkyo gyoba songna do. Pende tsozo cho lojo su pepjor tang dun
belko lugde ni ki shijasu tenshi chebe sage kanyi soki kwende tazan kala nesik pebatan tangani shi Karnataka ngade trezo kome chozo chodan lendu jeteki pöden shugui nangdula pakbe dedi chobe tsumi kachikdan yang jime chungdu bende chozo chone Bangalore tale lama tolopdan minzi kang pökim dehuan jesu yang samsik na yubare Nintadir pemi tikzo ki desung kaleng kyaritoma choki pemi chepsi zensur kolo jingmi kyaso la tutena yubare. Jemyo kap kongi Tibettv sabe parpyo shik pende kaleng chola pyo yubare. Tibettv dishin tilo chinda nyebe tse genyi pyo ki penzo kang la unje na yubata. Tibettv na kolo jingmi la gyaman ki tsenwo to tsukab ki lugyu teshin sewo ko yubare do. Pemi chepsi zensur kongi chiri pyo ki temden kangi dare pyo den kodo tamlenki Lerim tola ya chebebki kangi sishu leje namla pönangi chipsi chönbe kadu kordang maungi kajo shebe juishi tola tamshe ya na yubare. Nyetu chize ni sanyi ne tsabshi par nyendang sumke ringla Europe nangi gegub dami tang chipsi lane pötön gyabgyor tsokba kagi tsongmi tang shibshu gewa lenzomki tsongdu gongso nangdu. Nyendang sumke tsongdu teshi geji pötön dedu lekangi kwadiwo Chikchi tuin gekubki kiasa prak na gongso na yubare. Tsongdu tuishi tsuwur pötön gyabgyor tsawakagi legu nishu toru tongtabsu. Joshi damin tola kodur changshe na wamase. Legu pecho tan teve sabjongri nangtab soki tola kodur yang na yubare do. Tsongdu tengna Swiss kuzab tuinche tile chuki lagi. Pimi tikzuki domshi tan ledun nangsho tan te. Tikzuki migu tsuwur sungshiba nini. Pöna rawan larso yongtabdang. Zenju pimi dedun sikdo che nangshin yoba jitang. Lakwardu kapsubaba pyoge kanyo setaptan de. Pimi tikzu ki Europe nang ki legu miksa tsogo ka ngote tang. Tade ne kapsu Europe nang legu kangda kanga peshinba ka ngote jinang do. Zindabad! 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 Gyagari changsha kyugi Himalaya rigyu nangba yongtang lada biti kunu chige yuruka tanashin pimi dudu sanika yone talen jinor konsa kemgyon chimbuchola chenga chenshie sugu jizo talam kadu nyentong kyabe jowa ter ngogyo ki legu shukje pe yobri Labardo pimi dikzuki pende sikyon pemba ziringcho nyelam jinda shibe tse chosom nin gyagari ki gyasa dilir tenshi chebe lo eshi ye chige sargyo lenzo ki dunpyo tar gyagar dan gyana pyo chebe jushi to sungshe kub sargyo ban namla jinor konsa kyamgyon chimbucho la shime drugur ki nedon dante lendep seshe na yubri. Now, why is this happening? I have two conclusions to this. One, however, through our investigation and as per prima facie evidence, we found that the initial instigators are pro-Chinese sources. Now, you are all journalists. Please find out how this resurfaced again and who is trying to use that. Chinese sources that itself explains the motivation behind making this video clip viral. It needs no explanation as to who would gain from maligning the image, reputation, and legacy of His Holiness the Dalai Lama. Considering the scale and extent of the orchestrated smear campaign, the political angle of this incident cannot be ignored. 초종 밴드 페미마 지뒤 렌조네 진다 시베 체 줍시인 용겹 세다 베베낭 전주 페미 디수단 라버도 진월 콘서 겸교연 첨부초라 체면 슈겐 갸나 머숑기 되다 나버균도 친한기 규람당 간사 게르소 나버 드민 페주기 랑레 지조 도시다 냐미수 동규 시주 년바 배신 교벌 텐데 내주 용백업 현실의 염주소 민조와 개 첨부인 바송 여버리 현양 슝당 슝고마인베 초보단 게르 Pödön gyabgyo wan namne sangyu gyulam khachingne jinor khonsa kyamgyon chimbu chogi zetin da dewe nyambar la chiship khaya member dembe ki shime tseme shubar tachik du ngogyo ki kempyo chikje ngitu ki be yobari 시제 진데 집에 제 군인 지소 탈람 카도 캡에 침배 가르차 숨주 맹기 년동 되니 Diluchinde nibe tsenyi sabgenye sugar daram sale tekshin choling zula kange sungrena. Jino kos kemgun chumbu choki.
Gyagaki Shungkong Maibe Tsokwa M3M Foundation Tang Meherchand Mahajan Trust Tangnashi Confederation of Indian Industry che Sumki Swendep Shibashi Kongse Tsokwa Sumki Ngole Tang Tsomi Lomache Kyumi Tang Nigya Kor Shigla Kalup Zeve Zerimte Nyamparki Tumbu Chungchungshi Yambare Tsamdir Dyunchiki Sangyu Chokduki Lerim Chukdeshukuye Pedon Tibet Sangyu Gebaka Shamna Kwebe Pekya Insumki Tazikajang Tensu Tolsikiye Tede Namase Tujana